2 decenije nakon bombardovanja Jugoslavije nepromenjena je pozicija Rusije o NATO intervenciji. Sa tom porukom u Beograd stiže ruski parlamentarac. Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bio je akt vojne agresije protiv suverene evropske zemlje. Savet Federacije je konstatovao da je bila skrivena agresija protiv Jugoslavije i da krivci nisu dobili zasluženu kaznu. Tog trenutka je počela nasilna promena granice u posleratnoj Evropi, a kosovski presedan je otvorio Pandorinu kutiju za druge probleme. U međunarodni kontekst NATO agresiju smješta i predsjednik Srbije. Sukob je, kaže, odgovarao zapadnim silama na čelu sa Amerikom kako bi dokazale premoć. Uz pomoć sile i bombi jeste promenjena vlast faktička nad jednom teritorijom, ali nije obezbeđeni mir, niti je stvoreno društvo za koje se može reći da posjeduje onu suštinu koja obezbeđuje slobodu, demokratiju i kao krajnju posledicu stabilnost i mir. Mi danas imamo zahteve od Srbije da prihvati u potpunosti rezultate agresije od 1999. godine, što Srbija ne može i neće da učini. Neko mora da objasni Albancima da bez razgovora sa Srbijom ne mogu ama baš ništa da postignu. A razgovori koje su dve strane vodile u Rambujeu bile su posljednja šansa da Jugoslavija sačuva južnu pokrajinu. Stav je jednog od učesnika pregovora Wolfganga Petrića. Smatra da Zapad 1999. nije želeo da obezbedi nezavisnost Kosova, već njegovu autonomiju. Vodio bih se zaključkom Međunarodne nezavisne komisije, koja kaže da je intervencija bila nelegalna, jer nije imala dozvolu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali je bila legitimna uzimajući u obzir humanitarnu krizu na Kosovu. Pošto ne možemo promeniti prošlost, treba naći mirne načine da se oživi dijalog i nađe kompromis uz pomoć Evropske unije, Moskve, Vašingtona. Da li je bombardovanje bilo humanitarna intervencija ili agresija, pitanje je na koje pojedini sagovornici i dalje nemaju odgovor. To treba ostaviti istoričarima i analitičarima kako ne bismo usporili rešavanje problema Kosova. Kao proevropski političar smatram da zajednički politički kišobran može biti put do Evropske unije. Opiranje kosovskoj nezavisnosti je kontraproduktivno za položaj Srba na Kosovu. 20 godina nakon agresije možemo reći da svi izgovori koji su korišćeni za napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a koji se vezuju za ostvarivanje humanitarnih ciljeva, dakle, su se pokazali kao lažni i isprazni. O tome vam dovoljno govori činjenica da se ni danas na Kosovo i Metohiju nije vratilo više od 247.000 izbeglih i raseljenih lica. Dodaje da krajnji cilj bombardovanja, da Srba više ne bude u pokrajini, nikada neće biti ostvaren.